Anya laki din! Nagalaam iti lechon manok, ili na anak ko. Pangala ako mangay, tatang. Ginatang ko, Nagalaam iti kwartam. Nagsweldo ak iti Facebook, tatang. Aya. Oh, kita ano-mano. Diyak ba't mabasa noan niya dagita? Dayta ti sweldo, tatang. Dollars dayta. No i-convert mo iti kwarta tayo, ay kadakal matan na dayta. Ada kayang kasta. Ada. Sige, agtugaw ka kaidi, tamangan tayon. Agarami dakmanin iti content ko, kalpasan ti panangan tayo. Hello guys! Adda tayo manin dito'y garden ni. Anyet, kunam Elena. Ni, adda kayo matgayam dita, Nana Lilia. Garden may kunam mo dita. Nagkamali akla ang ijay, Nana. Day, anandom tayo bidbidyo maya. Content lang dito'y, Nana. Anya? Anya nga tano pati da kayo kat i-video, Nana. Sa mo i-post iti Facebook, kasta. Wan, isong matiuso ita. Anya lakit din, ayan. Ay, isa adan. Di nakibidbidyo. Diyak kaya tamay pupost ti rupak dita Facebook. Killjoy kayo matlaunay, Nana. Ibidyo, ti garden may no kaya mo. Ng pag-aasim ata di mo pakialala ti rupak. Nakababain mo no makita na iti kalugaran tayaw. Okay, Nana. Wish granted. O sige, aglisi kayo pa'y nga rod dita, taag video akpay. Naa? Bakit? Napanan ni Nana. Aday dya garden. Anya ka no taramedi na ija. Diyak mo di namat iba ganoan niya. Muna ka din, adda bagya. Ne, ada ayala kay? Adda ka no. Iso masapol ng agsagana tayo. Tama nga no napigsat ti sumangpot na bagyaw. Sumurot ak nga rod ka ni Nanang. Ibagak nga agawi dan. Amangan numabayagan kit di ijay kat agtudoy tinapigsa. Amangan no anya pa'y ti mapasamak kan kwa na. Wan, nasaysayat pa. Agsubliak maglangi di barangay hall no madamdama. Tagpamiting ka no ni Kapitan. Apay nga itaka lang ang nagawid, Elena. Naggapang. Anya lakit din lakay. Kasladi ka na irwang mo. Naggapo ak ijay garden da na biring. Nagarami dakla ang iti content. Content? Pang-reels ko Anya? Ay naawanan ti ado pa asao. Amok matla ang adi mo amo ti may papan kadagita abanag. Na yan day ta. Naadik kamit tayo. Kita ma. Ang mga nuinton madamdama, kit kumkompormi mo tinti, pupus mo ditang. Wan ka di, danag mun aya. Huwag gayam, isambot mo taglaba, tanay. Adda ka numot ti bagyo na. Na yan. Pati pa naglaba na, i-video na. Pang-reels na kanong araw, tatang. Tiltila mo't mapampanunot ng aramidan. Bayan tayong tatang. Agsusweldo ngamin iti Facebook, iso kasta. Aramidan na amin para iti kwarta. Daitang arod tatang. Ang baybayan tayo pailaan. Tinapatag, kit awan pa'y impos na akong kumporme. Sa pala kumaa, tasan ang mapasamak ti kasta. Nakababain no bilang man. Matutudo matan. Saanan ang makarwarda tao? Anyaman nga tan ay ati mai-content. Bakay, adapay na bate ka pa eh. Adapay, mga lakay titasam dit na. Di nakdisturbon, kada pampanunuta. Ni tatangay bakay, di pa'y simangpay. Aywan, amo ko no anya ti i-reels ko itang aldaw. Anya laki din bakit? Sa bali mo ti bagbagam nita. Sa bali ti sungsung ba mo?
Ni tatang ko nakapay saan pa asimang pay. Ay unay kan, adda ka din ni tatang amakit-kitam. Si kamo. Awan nga rod, iso nga rod asal salud-sudin ka. No awan ni tatang amakitam dito'y balay, kaya't naasawan saan pa'y asimangpet. Nyalakit din na yan. Awan mo ti ko na mamapan mo sa batay. Amo mamatuto daw. Dahil ta cellphone mo pa lang, mati dumdumugam dita. Agpampanunod ak nga rod iti pagkwartaan. Sa maysa, di ka agkasta-kasta, tamairan ranod ka mat iti susweldo, iti Facebook. Awatan ba ito'y ginatang ko akarnere kay anak ko? Ni, nabasbasa kayo, tatang. Napigsabot nga todo na. At dati payong, ngam di mo't mapayungan na tatudo. No apay nga minasaan ani Elena timbaw nyo aging matang, tatang. Busy mo't nga rin cellphone. Ay, cellphone la ka na yun ay. Anyalaki day. Di ko na itay, kit agaramid ka no iti content na. Content la ka na yun ay, tatang. Di ka man kontrabida dita si Karike. Nako, agkulimagtan. Ang mga numaasar kat makabulan tuman ti unget na katata. Manganin ba kay? Umuna kayon kinitatang. Na, apay di ka pa'y nalpas di tayo. Saan pa eh? Ay, unayin ba kay? Manunga oras mo dita. Kasta talaga Nung amin awanin ti may content mo, husto hindi mo ipilit. Ay na, di ka man disturbo. Adda nga rod na panunot ko nga i-content. Anya laki din aya day ta content makauma. Anya lakit din, Ricky. No awan ti susweldo iti Facebook. Awan na, saan tayo ang makaraman iti lechong? Ni, anya nga dito impose ni Elena. Anya di impose na, biring anak ko. Adamat gayam narga ay adaga iti asidagda nanang. Kitaan nyo ti video nga impose na oh. Ay wagag paisaw. Sapay nakapigpig sa titudaw. Dayta ba jay kalsada iti asidagda. Isungag paiso nanang. Ay kasaritam nila kay Mau. Tay baga nakadagiti pada nga opisyal. Tapno amoda nga adda narga ay jay. Ay, wan nga rod nanang. Sapay igit ti kalsada. Nakitam ka di ti reels ni Elena, duro lakay. Saan pa'y bakit? Anya ti reels na yan? Ada impose na anarga ay adaga lakay. Ijay. Ija si dagda. Nan, kita ko man. Dayta ni o. Kaano pa dayta? Kita ma. Petsamat ita ti nakakarga iti post na. Ipakaamom ko makadag iti masagnan tapno amuda. O sige bakit? Ibagak to tapno pagtitinulungan dadalusan no sumardang ti todo na. Kuno saan? Mapan ko kita ang damdama. Nasaysayat pa'y lakay. Anya ti imbaga ni Duro, bireng. Mapanakitaan no kasanunanang. Ay nasayat mo't angarod no kasta. Tapno maaksyon na nadagaws. Sapay igid ti kalsada. Wan nga rod nanang. Kaasim mo't dagiti magmag na iti darja kalsada. Ay wan Pitak-pitak no kwa. Ay wan gayam. Ada in-deliver ni Susana puto dita. Order mo ka no, mate. Ay wan. Ada pa'y sopas nanang. Makan kay tulatan no kayat yung. Umayak man tatablas. Anya ti masapol mo kagawad Doro. Nakitak timpos ni Elena iti reels na. At dati nargaya dagay ti asidagyaw. Ngam awan mo makitak. Awan ba nargaya dito kagawad? Anya nga rod in reels na. Sapay pityamat idikalman ti inkarga na iti pos na. Ay, Jack ambo kagawad. Jack nakita dahi tapos. Adda ka din ni Elena. Mabali na makasaritak. Primor itay simbardag ti todo. Apay ka di. Kaya't ko lang maamuan no nangalaan na iti dahi ja video. Amangan ko na kung no video dahi ja di napalpalabas at tawag. Dahil tati Jack ambo kagawad. May salaang ti sigurado. Awan nargay adagal dito bandami. Dahil tuyin ti bagbagak. Agsubliak tulangan no adda ni Elena. Tata kami tagsarita tata.
Ay, wala nasasayaat pa Tapnoan muna ti ibagbaga na kada kayo. Anya ti may imbaga ni kagawad, tatang. Ti may papankan iti daga anargaay dito ibanda tayo. Nay, awan mo ti amo ka nargaay dito. Adda kanumot in reels ni bakit mo. Anya? Isumot imbaga ni kagawad duro ita. Ay, naglokon. Amangan mo no video dahi tayo di pa'y. Itsan lang ang adlaw ni kagawad. Litamot lang tatap Ang mga no recycle video lang datay. Ang tikunan ni kagawad. Kat pitya kanu ngamin idikalman ti inkarga ni Elena iti dayapos na. Anya laki din ni bakit. Agpus pa'y lang ngamin iti kakasta. Naimbag kumano inkarga na ti husto a pitsa. Tapno sana nailawan ni kagawad ngayon may dito. Uwan nga ron anak ko. Sapay ada binagkan ni kagawad apala itay. Agdalus da kuma. Ngam outdated magayam da dya video. Agar aramid da ita nga Elena. Napudot man ang ti ulom ang nagawid lakay. Awan mo't gayam tinargay ta sidag da Elena bakit? Anya kay nga ro post na. Ang mga no video da dya idipay. Awan siguro ti may content na iso akasta. Ay una yan dagita content creator. Mangilawlaw ang damat. Awan nga ro. Sapay pityamat itaatawang ti inkarga na itipos na. Ay una yan. For content purposes lang gayam dayjay. Kahit na siguro tag-viral Ay ag-viral iti kastangar aramidan na. Para lang iti kwarta gulbud da. Unay matan nagita content creator no maminsan. Kas dalamang lukloko iti kastangar aramidan da. Dahil tangarod bakit? Naimbag kumaan inkarga na ti husto apit siya. No kaano na pasamak dahi dyan. Tapno ammo tayo mag. Apay, anya ti impupos mo iti Facebook mo, sika? Anya lakit din ay ariti. Apay kasta ti panagsasaom kanyak. Kat awan mo't amok abasol ko. Imay ni kagawad duro dito'y balay itay. Apay ka no? Kaya't na makita tinargaay adaga dito'y banda tayo. Tadda kanumot ti inreels mo, ngam awan tinakita na. Asino nga minti nang ibagakan ko na nga umay ditoy? Kas na kunak itay, nakita dati inreels mo. Sapay pizza kano, idikalman tinay karga. Anya lakit din ay Di damat urayan nga daag text kadakwada. Kaano idi pa'y dayaan na pasamak. Anya laki din bakit? Idi pa'y magayam, nga mapay nga impos mo pa'y laangay. Tidakas na, pizza pa'y idikalman ting kargam. For content laang nga ro dayjay. Para lang ti kwarta, kasta teramidam. Trying hard kalaunay mo. No idi pa'y napasamak, ikargam ti usto aday. Kung numabalain, di ka mangipopos iti kakasjay. Nang runa no kasto at chimpaw. Tapno sana may lawlawan na iti masiknan. Adan ni kagawad duro iti salas. Ne, anya ter aramidin ni kagawad duro dito balay tatang. Kahit nakaama ka sarita. Anya? May papanitian niya, tatang. May papan itimpos mo arils. Ha? Day tagamin. May sakamat arupat kwarta. Para lang tipasweldo ni Facebook. Tiltila ipupos mo. Ilawaan mo matpiman nagiti masiknar. Agraman nagiti kalugaran tayo makakitkita. Aring na fake news timpos mo. Takamalimot inkarga mapitsa. Hay! Ag-fact check da ngamin ano kaano anapasama. Limo man ikalintigan tibidot mo. Tati inkargam itipos mo kat pitya ita. Ti amuda akit napasama kita. Rumor ka tagsarita kayo kin kagawad. Sikat ti makaamog agpalawag kikwana. Kagawad. San ang sayati kasi nga naramid mo Pasensya kayon kagawad. Nagbidutak. Nangalami ti dayja video Naggapo mo lang iti Facebook kagawad. Nakitak nga impos dagiti daddo mga content creators. Iso nga impos kumutin Ay naapo. San ang sayati kasta? Amuyo ang matutudo kasta pa lang taramidan nyo.
Agbalin kayo moten abulsag para lang iti kwarta. Mabalin mat nga ag-fact check kayo kagawad. Kat nupit tiyamot ngamin itatawan ting kargam iti pus mo. Ti panunutin mi a viewers agad itala nga napasamak na jay. Pasensya kayon kagawad. Inton sumaro no, siguraduhan nyo akumpleto kanusto ti pupus yo. Di kay mangipos iti kamaling impormasyon tanay. Mailaw antipadayo tao. Huwan kagawad, saanin ang maulit? Rumbang lang. San adakas no kaya tiyot agrel so nag-content. Ngam kompletuan nyo ti pupus yo. Kan siguraduhan nyo ahusto tapno awan ti mailawlaw na padayo tao. Saan lang ati kwarta swilduan nyo iti Facebook ti panunutin nyo. Huwan kagawad. No daddo mga min, kumpormimat ti maipupos. Uray bidtot, sige lata, tapno lang ag-viral, kan umado ti engagement. Iso nga min ti uso ita kagawad, ngam amok itan, saanin ang maulit tinapasamak. Adda ti kwarta iti reels ako nada. Ngam saan aya nalag-an ti ritna no ti kwarta asusulduan nyo iti Facebook. Kat saan anaggapo iti kalukwan. Kan panangibabay ni ti pada tayo a tao. Kagawad. Sakbay nga agpos ka. Siguraduam ahusto ti impormasyon nga ipupos mo. Tapno saan ama ilawan. Wano mabiktima iti fake news ti pada matao. Di ka agbalin abulsek para lang iti kwarta. Anya laki din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.